Hey, Ebusia, ye, and him gracia penny. Hey, soft penny, Ebusia. In summer, I also for penny Owusu Bempah Jana puppet, so I can't yin na. Just mammy gege at the old, you know, a papontain, and my city was see dear baby expose papa, you know. Ebusia, me young crass me. Penny. Where they are not done, where there is too much. Kai, me who be that. Passes of a penny bet me general puppet, so now it is old chan there. Now I fear the audios a proving it wrong. Ebusia mami gege hiti. Just any ko pie. Waba drop it 2 fresh audios. Just ebusia and some more audios in monom. Ebusia anodin. Ya babo I run some but my show so be on subscribe button when you abona a one channel like video no so na bibia enya kama pa na. Hey, and some me who cry jiri me so for penny pa betumi e twantro ente say. Ebusia we ye bebo e the room. Ye na enim se ma yekoso enram. Na chese oye Owusu Bempah of penny ekogia na sorry dem e kire se eye ntro bi ekoso owo social media no so ono de se mpedi asa oni maami gegemo ene nati na mo atumi anante ama obi akode baabi nenso omo jeje twantro bi edito no so owo social media so awompe ebio so so nwasa ama ne din a chese din no so krampo nani ensa nje ho a ye frene eye agengalo job chese odwene ho a wonti ase na ombo obi apase obi anko ntokwa eman awo social media so god forbid na chese sansam wi ana chese eye osof penny ebe kan ewo na sorry dem na chese abusuan audios a engege edi abanom na ohye eye osof penny a chese ohye omukutu paso omu konkokon omudidi atem se chese o se NDC 410 tan okroma nkanya ma mi ngege pa na twitwaje na abusuan audio no mu nsam de edoso. It women kase bebre yembu ransim no mu ni nti punchlines any expose amami gege ababe expose ayo of penny with audios yeba ebeto aso say ye ka hypocrisy fo a nyatwemfo a Ghana fo mu na obehu mebo a say ye ka nyatwemfo a Ghana fo mu na obehu yede ye obi a eye fine yede ye mami gege dia mami gege say ye kan yo o kan de en na wo kan ye wa hyenhye han ama be onipa pia mama de atoro any complain atoro complain etumi pia atoro fo hene enkontompo fo hene ama woti abonten agumani mase baako me mane warning se mane try biem wa muso wa mune ho se opanyini wasanya ba be try the same shit e wo the same place no a mimi defend ye thinking se odigumani mase Ghana fo ade na mumu bi mu ye nya atwom sa mumu bi mu ye nya atwom sa ade na men starte mu betna abonten some months ago bedem the same people Isaac send me wo bia fa papa ne hu bia me famra those are the people ene omusuma captions hi those are the people mu gina nkofo videos so anopa awia hey ngege uni he ne owo fabra tie me hu se kusie abetna ho lacha say audios bia be grabontia enye audio a etimi kum nipa enkrasefo mu agimifo am adwen wo fam wo pa boni wabo pa se obi enko commit crime ana obi nkonko diewu no ni nyina na yes adwuma no a no matter what ebufu a ebeba dia obo pa ene dia waje sa pa no omu nyina tia mra ye do mbekwa ko gina emlanimu a do you think say dia wakobo pa ene dia waje pa adwuma eyen do a etia mla no do you think say dia waje no wode beba ami akwache pa abofo atum na wonim si ache pa abofo atum a wa woje pa no eye adwuma no so ye de obetum Mwajimi munsue nyansa. Mwajimi munsue nyansa. Abusuafo Ghana de hye oba nyansafo yebuni be yenkana sem. Sema mo love ne so mo video ne so ye wo so na o ma report we ye finish so. Aje se me sai koba
And then omo report to video no 50 times. Meba life 50 times. Abusuafo se obi kire edo e de kire wa onye jimifo. But any petuntum e bra ni nua be kire no odo. E ho no obi take advantage thinking say ni nua ne ye kwasea ana ni nua ne ye jimifo. E na wo hwe kwasea mpafo ne ye jimifo no a. Omu be provoke ye. Engege pie bra. Na tina pie bra be di papa na tem na be di atem. Obi kula nya no obedu papa atem no obegu sie ni masia. Ye ba bontin be ka kire wo mo say. Munye emma papa. Because obi pe boni de di wo se. Ye provoke no na emom no. Ye se brebre aba eto. Brebre ano emma ba to. Heti eti saying. Sa common sense way ena me ba bonten ebe yusu ye edema womo a na ejimifu yi thinking say omo do papa ne che wiase nyina na me be ye video bi be ka kire mo say enkwa na bonten na omo tie no a womo enja intokwa ne bebrebe omo attack na tina mama part omo attack enenenfo no papa no enim hu bi. Me be mama evidence. Nene me ba be prove ene me bi so akire mo. Because minima di krontia. Papa ye friend kontompo fo hena enra wodwi ne ho. E wone property sui. Ni suban a wode wo public nko. Ni suban ode wo back door nko. Se woni ni nya encounter, you can never experience this. And the way I was sitting here, you think so be funny, sir. That will not stop the truth. Me, Ng3g3 make. So what you say? I am here to prove my innocence to encontompo fone atrofo ehene. So what you say? Me who say kofo be blame caption. And say ya kan yo, and I we nipa boni ni yo, dear Nkontompo yini di kadi ye me forgetting to some months ago. Enra wabetena ho no. Ebe jina ne property no. Me bebo bonenu mu nsam nyina. Na me bono na me expose no wetu ono ankasa me kakai no. Ono ankasa nenu mu nsam ewa ha. Abusuafo ena kakrani ena me ba bonten. Ebe ma wiase nyina hunu se enkontompofo hene wa betray ma Ng3g3. Abusuafo mo na mo so mako school. Betrayal any ungratefulness there. Eye two different thing. Sa wo se why me papa na wa betray me a eye betrayal. Enye ungratefulness. Me focus and say minimum unchuom miss usu ni minchuom ye bedi agoro no anye ye ko obebi na men komi bebi se me beka se panyini ona na hye enoma na ekoso nyina achia na mo ka se meboa enra enkontompofo ene atrofo nyina hene akwasi bonsam wabe confirm me thinking say go begu me mani mase but wabe confirm me for almost 3 months ekwanya nkofo fa so ba bonten me ka say me privacy a breaki e better bonten say mami Ng3g3 me privacy a breaki obi se dey eya akwasi bonsam atrofo nyina any gontompo for hene. Enra, dear Obeka yenina. Opeso what the whole world they say. Why am I Ng3g3 papa and Ng3g3 boni na ye? We are not talking about papa. What the aye will be. Also, 1 billion. Eja majie di medawasi. Also, every 3 months biya. O breme. 3,000
1,000 say 2,000 which is entesa sani ya upasa uchire no nene mechire ni nyina mu achire o Ose watoka amame majika no mechi medawasi Obra mi 2 billion every month majisika no medi medawasi mene woni atiniye una wo hwame efudi eje visa etwa ticket ma me de betena UK o papa wa ye mi nyina engege mese papai olumai mi nyu boni aye medawasi na me mamo piafo but it will never stop betrayal ni eka wasem betrayal what betray me private life what betray me privacy me babontina me beka uko din kontompo kire nkofo wo back doors and someone ma mi ngege kan woni mo hwe until say mi beyi audio mienu bi e de apie me se wo mo babontin nyina no wa confirm say wo na wo hwehwe wo machi eno a wo confirm nsem ni nyina badwene ba ebebusa ne ho say na papa ben na ma mi ngege ye papa no obi oso woni mi babia o invite me woni bribia mu engege tene baby ana papa isi wotene baby ene ngege ba ne life mu se obeko ama no wan stop no o share mangege kuma no ema engege mo piafo e wo the same platform ne so e wo the same puppet ne so etimi etete adoye sika osinkofo atete dia bre no adoye sika osinkofo atete e dia bre no papa isi sa adoye sika no enu bi no te e de ma engege so obi hunu se wo papa yi why na doye meboa why na doye meboa ama wono no etimi appreciate you ama wo so hunu se obi di engege ti UK why wo papa enti wo so utisika ni bia ma no eje engege mesi me ni wonyi achinyi otom wato private jet ya mame maje madawase una o han dan to dan wo UK ma metenemu maje madawase na watwi bia wo bre me 3,000 pounds maje mashe medi madawase ni nyina achi no edie na me yete ma wo enti we nam so wan kwaya ma wo church members ya omu hie sika kwa han dan wan kasa wo hie sika ti abonte sresre cement ene iron rods ti abonte je hiafo sika so omumla me support wa sorry dan ema me be ye video kra de tache enkrofo ekom de wo church members ekom edi wabusuafo ni bi cheme enipa hiamwa wo wa solid dan ho cheme wo mo gu wa solid dan wo hia papa even your small pastors and worshipers and singers and instrumentalists they need more payment every 3 months more than mami nkeke but ucha omu nyina ho na wo ka kire wiase se we science ankofo we nyina ho ede aye meme sa papa we dia ene na chese me sombo amaye bibia ma ho eti me gina ho me kasa me nya hwe the records is here Mesi adie bia wo ye maame otrofo eni kontompofo nyina kwasie mesi misoni nyina mu meda wase se piotu na wo se na ato ya meda wase me school fees na so na wutua meje meda wase bibia wo se wa ya ma me bia o kontompofo nyina me gini nyina meda wase me ni uni achinie. It will never stop or cover betrayal. Asama ye ka wa hane se enkofoti abonten efia wo na wo se say your church member, your sister, my wife. Ode me akwa akotenemu no. Wo be confirm me. Se engege besu kire wo de da afom ehenhem ye. Oh yes.
Enam wo so, enam udi so. Ena me kotena afie ho. Edie benti na manfra Isaac se me betena ne nchen. Edie benti ena manfra wise man media se me hiamwa. Edie enti na manfra vida. Edie enti na manfra ngege sikapa. Edie benti ena nipa bebrebe a etwa ahia. Menya obi bia. Nebum eye me mami ngege ena me di kan. Kofre o church member, your sister, your wife. Emu dia he ni emfa. Obi a woni ne kasa ye bia, o se odi ngega akotena wabusuani ho. Odi ngega akotena o sister ho. Ene odi na puppet so se. Odi engege kotena o church member bi a unimu no 6 months kura unim ne babia unya yi babia enkontompofo ene atrofo nyina kwesi ene me ba be kire wo se wa breaki me privacy ade me life atu danger upon animguase a wudi ka begu mi wo puppet na mi defendi ye me wiase nyina hunu se mi defendi wo puppet na ye mi ntokwa na me beko ye ma wiase nyina hunu se me nya wo papa da na wo de papa etua me ka enti wo deserve se wo betray me no eno na me be biye wo ass bagaya with one kasa enti ene after this video yi me sign ma warning. So pese yen san to aso. Na yen fan ko daka mnemu a. Ana yen fan ko pie court a. Ana yen fan ko pie nsanwa mu a. Akwasi bonsam atrofo ani kontompofo hine. Engege me no beto aso. Me start bibia. Na minim se me dibremu a. Opa kume to twene. Me be katire wiase nyina se papa wei busa ho se entokwa emfa papa yi ho busa papa yi se ya to pan tokwa ya to pan wa record maami ngege na engege ti na asole be fie a engege ti asole be fie eti ne sister fie defend ne ho efa ne ho ben church page yadi akam accounts egu from yadi akam accounts egu from efane ho ben enio engega sumdue hene ehima mese me kwa kope asumdue from since last year I was campaigning on this social media advising the upcoming bloggers ne say ekwan bi wo hwa ya nam so amaka makese achechie kama ni gusu ochie na nya ichi o ebekoso wachie kopim si ebejai blogging eniema ekoso nyina wo me mama ngege me life min believe obi aduabo min believe obi ahye so na ye mama ngege I believe medjuma metena media ne so ye Enho kama na menya. Magiatum. Eti me ba bontin be pa obi biala metia ne naso. Because onso mame. Say yemra bontin. Ema ye nsuro bia. Kusi boaten kan ye nka mi nkyere no. Na kusi boaten ye this. Kusi boaten ye that. Kusi boaten ye this. That pale ye this. Wan ye that. Obofo ye this. Me say ye beduru wo. Ahodin encouragement ya wode maayen ewi akire wo begina ho beka se ye kontokwa wo patayen ye ntie o ye trofo mi be prove akire wo ene se public ukoka se me patantokwa utie me ba oba back door esonkoma unimidie to encourage me to fight them obi obejimi bia me fight no me pasumdue afri mama part wo sene da bia mama part ene wunya asumdue no
You still want us to kick a bit extra mamino. And then me be to muka kraka. Omo muni mono, and any mo Ng3g3. My dekaya catch now say, me zone, a kulala stop. O party, we are presenters. And in a good one may defend you. None of them can save you from me. Mensem. Se me defend me from o papa penu watro. Abusiafo papa di kan bedi entro se ye kontokwa o pataye ni yentie ni yesi yentie mu metie sa audio we me kan asem bi akire mu the new audio number 1 ansan mako audio no a trend no so ate ase ansan ma start ya bobo nanum nsam ni nyina de no obegina ho ye no muntie fresh audio bolove ni so. Papa waiting to me na tina so. Say ye kontokwa o pataye na yentie. Entina osi obi anko. Eye settings nko a. Eye operation yen gangi up. Na mami ngege na ye papa ni problem. Enkofo te abonti se ngege eye blackmailer. Na tina ne ene for ye blackmailer. Yenya obia me defend yen. And now what confirm me who say pass duo okay can wanim our public. But o your table. En kontompo fo nyina akwasi tebo e. En kontompo fo nyina hene akwasi otebo. Coach Opele, you are not innocent. Coach Opele, you are not innocent. Enti traso. Coach Opele, traso. Me catch la usasa wo cross second line no a. Wo cross second line no a. Enya dia me de becho. Say ye ignore what tra wo be di ye. Actually public say obi si wa ma won kuma ni biem. Obi si wa ma ne nkuma obiem na de kata so. Enya obi si wa nkuma obiem na de kata so. Eya natina. Ani maami Ng3g3. Ani ehunu se betray ye bia koso ache. Etrufo nyina hene. Enkontompofo nyina ehene. Akwasi Judas Otebo Refi Otebo. Yawaha. Ena woma abortion sofi a obeka na asem kire se wanyenye mo ba. Obeka ne ho nsem kire yi. Esande osofu bia odi watama no pa awia ne anumre oni oba bia koda na deja nintoha ewo ho. Ana make us say nyawo ana uma ayi abortion sofo ne sende ba ya de a ene ye wo se ba bia bedru bia ukoyi wa no ye program ni wie ye ana wo betray yen ene nipa kro no frɛ yen station ho no eye Lawson TV ma me no ene o ka kire ye se na mo dia mo no motiwa na de bia ma betra na mo ku gegege papa me ne na ekasai me ne no krati ha ya twetwe mo osi won Ng3g3 mo ndo mu yetede mfi wo mo betrayer. We are talking about betrayer. We betray me enya papa mayawo ama wo so ahye me so aya me papa wo ma hunye hia bremasem ene eka. I am talking about why do you have to break our privacy? What breaking my privacy? As someone, mama me busuafo ante. Enye me koso wo mabrabo ma edi hu beto me maso. Enye me koso wo mabrabo ma edi hu ene yaudie ebeto me fancy so. Me try se me kata ho. Na na binim se de ato me no ebintu mi bi da.
Etina me nim me left and right. Seka me ba bonti be bo tonton sansan ko bi be ma me citizen advisors. I'm a citizen advisors, I'm a support. And I say go be back introduce me. I'm a social services straight near to me. I'm a social services. I support me. And go be anti-massam. Obi anti-massam. Me janio. Me na mabonten. Ya pamwa gumeso. Minimuo. Empo se menye wo papa da. Empo se kaminimu baby ada. Atrofo yene akwasi Judas. Refi opele. Se empo minimu baby ada. Enka mi dwane. Nanka Kristo ni. Mi hu se Kristo ni fie. Me kobo punumu. Ekomo demia mi kodidi wo Kristo ni fie. Mi pensuano ma me bopru ma wura Kristo ni fie akọ pensuano mi wo problem aye dwane kwa asori dem dwane kwa asofofo uyi lawyers firi wa enti what you think is say we be gumani mase but rather no what confirm am obi ehun say why ye me bone onye me papa o because ye ka papa yo dia kontompofo nyina hene akwasi Judas aka refi opele coach opele wa betray me enye ungratefulness asem na yeke you first betrayed me, you first break my privacy to my enemies enti adia bachi bia engege da hall engege da kunyam engege da kitchen engege da bathroom engege ni baby da engege ni sikon beto aduane adi but the real life ana eko so ewo fie hono you have no ideas ube flee UK ha ube flee UK ha sorry ube flee Ghana ho abe UK ha abe ye program send you wusi dwa wanu mini when yes you can high hotel you o same call church members no and wa so fie na abedai meboa ante sami ameti kromia na mako situation mu na mako to any obi can also mama nowadays even church is dangerous than shrine because adia to me konfuo fie na mi wura se mi kodidia enka konfuo nim se waye right thing ama nananom abusumu fie ena mi dwane call ya na dem mi problem na esi ye no me was spiritual fathers ya omu gu abusumu fie omu nim sunsun mu niema ama mi gege I went to them to support me in prayers in spiritual way. None of them, none of information from those spiritual fathers, I know them are at the public. Ejimami na watro say, and now surely fear a dangerous. Etaya busum fear no. Eya no kore. Because me papa no me ma me no any ebusuafo bia. Omo support me. E won paibo mu. E wo fie. Omumu ba kukure ni hono mu a ma seme free wo omo ho abeto abonten. What are you people talking about? Enti papa no wa confirm me. Sir, we're breaking my privacy. We betray me. We are talking about the betray here. We are not talking about engege unyeni paponini engege unyeni papa. By the time I will finish with this man issue, by the time I will finish explaining myself with evidence, mubehunu say, papa no wa pro wa say SH0CKING. Okay now. Wasi mami ngege, for the sake of your children, forgive. They did not forgive. Because of my children in medofo, and I mean explaining myself.
because papa ni betray any privacy no a obreki ye no. E the anxiety e the abeto me maso say. I cause a lot of damages. Ama me family. E kamen ko ankama kama no atum say that they men kasai. But for the sake of anxiety, na abeto me mane gu Ghana ne so no. For the sake of omunamwa uncomforted omunsa say omami ayo ungrateful no munim de atua mu nti me defend myself ama me mano ehunu say their matter is not bad, their matter okoye papa omuma me koye papa ema stranger and ye yusu papa no omu be ye papa ni bitu aka omu yusu wo omu papa omu de omu nyengege bone da eno papa ni begina ho kansem omu tie now muntie ebra puna anwe megafege de cobra apuna apon baifuo wo bei papa ima yeti ase se mama part enya afre obisu o mepa na chew that time ni nyina no na natina kope asumdue because natina nya asumdue a yenim se papa ni din ebenya asumdue da bia nkofo de tagi abonten se natina edu bechi maami ngege omo de ti abonten se yen na ye yet papa ni problem. Okay. Senatina nya peace ya papa ni wo problem bi ana. Obi kan gege no man kan bi. Papa ni wo. Muma ye nyina ye nya asumdue ye beto aba. Sebe ya papa no ebenya asumdue no. Wo mo se da sa na firi ba bi afiri. Ene me be prove e de a kire mo. Because me ankasa me call papa ni nchen. Ekonality story next learn. Say ne money attack maame no a. Emma kwan emma maame no disrespect no. Na muntie afen so no. Say amankrado enko ana se enkofo bi ebe attack maame ngega. Na me soswa e de disrespect be bre papa no. Eti no matter what mega fege puna anwe baby cobra. Motia bonten a wo mo tweme abasa ene papa yi wo ma ejina ene your friends a twi brofo mo ejina show so na omo desemine na tina awiane anopane enenenfo a ma mi gegema kama no atum no. Me explaini bibi a kire papa. Ebi ene ma papa ne kan sem bi ati sei. Montie. Me pese me mamu hunu sei. Papa no we betray me. Efia so asnega tam. Na me hunu sei efia so asnega de nanimu twitwi bi mu. Me tisimu as a blogger. Yes, one frame. But me wie ye o ma wo yene mother. I contact shine your eyes. Emma mo pay me number. Ebe bomb my basso say my yard dear papa. My yard dear papa. Ebusiafo expose number 1. Papa ni ko jina ne property so say. Mami ngege ni na tin e konto kwa. Me pata wa mo amse amuntie. Me pata wa mo amse amuntie. Me pata wa mo amse amuntie. Yeshe se mami ngege ni na tina ni e pata ye yentie. Ana se opanyini bi ama ye hunu se ye pasundua ama ne kora no a wono omfa ho atemdidi enkum nipa. Enti yo twika ne gua bonten no yam forget e betimi asoso. Muntie audio we. Ba chawo ba share video no.
Ebacho muntie odo ya me beboy. Papa na osi oni me ye no. O invite ye. On suma ye. Basto ni e pasundue di ama no. Asundue na ye pe di ama no. Ah na ne money be still omo attack agrada no. He was behind it. And he was enjoying it. Na kami ameko pasundue abrao. Enen fu e ko pasundue abrao. Na tina oni nam back door to back door o pasundue ama. Because one me atiase say Mama na shman kofo say yemla mepa wache. Aye den na still efe bi eti abontin di atem besi ne. I put it to you. Enkontompo fo nyina. Any atrufo nyina eja. You was behind them. Because me di wachia enkasable kamda soko. Muntie. Chomo me ho. Kami aga no bedi matom amadi achuka me fa ho. Na wadi matama ma etwem. Enkume. Atibidi enkum ni po. Ena wudi matem nyina no masore kura fe na nipa eba mo. Papa na me dia me ma yedi obi obedi matem bi ani wa. E say o ma un say o masem ba ko gransin so a ujijire mu a wo kasa ye fa ho a o ma na tena so kasa fa ho no. Se covenant de nipa. Enipa. Papa me on say public no obi bedi matem. Me ba choti. Se obedi ni bi amekwa ko di papa atem. Enti ma yedi yo. Kama David menye din. Me fa so ye la fa ya ka. Se uno o papa no. O twase. Ana o papa nim say your time bi o mutan wo ma ngege. Eno mo de yesa. Because so bia nim ma ngege. So we faithful to ono no papa no. Ana me papa no di na tema ye ntwe mu no. Tibi de ko baba be di matem na ka se misme ba be soso a. Ana misme be kama njo be di me papa tem. Na be me fa hu. Udo papa di matem misme di matem bi. Yo be bia me face you. Me papa no timase. Na mami yi o ka se mami ngege ntini ni papa tem ha o mu mi abaifo. Abusiafo obi anchene kunya meha. Obi anchene so emeha. Mate. Osi obi bialo be kase maami ngege ntini edi papa na tembia oye baifo. Including papa na nkasa. Ono so ye baifo. Olumai. Oso ye baifo because o kachile nkofo se mimi ntini edi watem. Mimi nti eni edi watem. Na musi munim papa we chai maami ngege. Why no si wonim papa we e chai maami ngege. Sa odio we nyina wo ho. Odio we nyina wo ho. Asu ye beyi ye maaye. Sa ye kontokwa. Ya kasa kire ye ni enti abeyi yama. Na makama no atum. I am trying hard to protect this man. I am trying hard. But ni nyina anyanife. Muntie. Won kanchire ayi SNNN for no se omunyai agrada atem didie. Se maame no so abepa achewa. Omon kanchire nkrofo. Me mane tiasie se die ti amegefege pona anyi. Fishia mo. Egu abontia. Eni ayi guchi mu gu abontia omu di matam ni nyina no. Die ti maame ngegemi mfi omu no. Me so sesi ya obi baba be di watem. And I yesi me ye pretender. Yesi me ye witch. Yesi me ye baifo ene. Ye di mi tina property so se me ye baifo, me ye pretender, me ye witch. Me ba wo ma bra bom se me be pay information. Me se wan suro atrofo nyina hene. Coach opele akwasi bonsamo a me si onyini nche. Misi wunyini nche o. Oka we wa ha. Se nipa 20 a ewo de obeka kire obi a. Abusiafo muntie. Papa no onya me papa o. Me dia huma buro. Ena me be show odo because ebra wo ma na yire moda efre me that time no. O ma mi hunu se
onye MPP from mpanyimfo hwe onye NDC fo hwe no omode na totankuru wam ewo media so enso no se mahama chiche bini o enso so onye NDC fo hwe eno ogina ne puppet so se onye maami ngege hwe wa breaking me privacy or to me ni o megu abonten maami ngege edu awuyehia bremu oyamwa papa na wo se ngege wo yamwa abrame nchen no papa ne ti abonten tu ngege secret na egu abonten papa we say onye ngege hwe muntio onye me papa o me kwa akopa sunduama no wone omo a me kopa sunduama wo mo no ya topa mega fege puna anye eye Germany bola so collector konko heldadu abayiwa no a jantre ni no a oti Germany asesa bola so konko ansa na wode afidi ne mma papa we hye wo machi en eshe tulipu achi shapi abibire ka achi she diamond api achi mo mo ye life eni nkofo gina fon so ye nchirechire mu hwan na papa we mfia ni nchirechire mu papa we se ye kontokwa wa be pata ye ntie enti we yedi yate na ya no kure entokwa no ne ngege mi kubi hwan na nese onko ntokwa ni bi eye hwan na opasa sto na ntokwa no etrie mu hwan na ekochie sane mani didi agrada atem na agrada be didi na tem kura onfa ho hwan opi a me kopa sunduama no muntie bi me nunca se tiaro na mo di matoma si entro mo me ho na me agrada obedi matom amade achuka me fa ho na wodi matoma ma etwam enkume atem didi enkum ni po na wodi matom nyina no masore kura fe na nipa eba mo papa na me dia me ma yedi obi obedi matem bia sa audio we eye time a mega fege edi agrada atem a agrada aka say opie bebie mu a ordinance mbeko papa ne so opie ebebie mu a mega fege baby love tama na mega fege pona anye ayele ne ho sa na papa ne na hye chire o otebo sa na osi mama party pie di na tema enha no enkuno mutie ya wose atem didi ama me ne didi miama na twam kura enkuno na mega fege ne ma no frishia mo ewo life ni gucci mo ani wo mu gu abonti a ye provoke maame na maame ne se obetani aba no munti asema papa ne kan muntie nunca se tiaro na mo di matoma si entro mo me ho na me agrada obedi matom amade achuka me fa ho na wodi matoma ma etwam enkume atem didi enkum ni po na wodi matom nyina no masore kura fe na nipa eba mo papa na me dia me ma yedi obi obedi matem bia ni wa ese o ma unse o masem ba convention so a ujijira mu a wo kasa e fa ho a o ma na tena so kasa fa ho no se convention de nipa papa me on public you know obi bedi matem no se obedi ni bia me kwa kodi papa atem enti ma yedi yo kama da bi yedi me fa so ye la fa ya ka se uno o papa no o te wase na o papa nim se muntie biem osi dabi menye din kone kokeka wadwene kire obia etimi di papa ye chia kene kame beso James TV mu mega fege frishia mo enka gucci mo tulip mo enka me be fire wo mo kam do mo be ye tua pe enka me ko join wo mo me yes fight mama party biem wa bra papa wei announce say maame na smeni pa me aba be pa na chewo se me di papa wei achi a eti papa wei se wodi na chi na wa amfanya nsa anto ho obeka asem kirewo na ba bonti be deliver ne oma roa ye be chewa bo ye do be ko obeba be ka chewo se woni mu ho hwe se woni recording a ene me ekoso no me kama na achi mi o me kama achi me wo papa we hye wachi a wo kan sam kirewo
Bomodi so bekwa kope recorder kakraka pa. Na wachina bi wenya bi de defend ho. Ene enya saa de wala. Osofo aboshe. Osofo abo. Onu ankasa krosofo abo. Osofo aboshe. Onu ankasa otimi recording kofo. Edi prove itself. Edi begu abonten. Na wo ye blogger. Ene na wala muntie bi. Come on, if I show you like fire, say, Uno, Papa, no, what you say, and now Papa him say, your time you would tell woman, because you be any man, so we faithful to Ono Papa. And I mean, Papa would dinner tell my young room. So we have one about Timatem, like I said, Miss Baby Sosua, and I'm soon becoming to be me, Papa, no matter me from Udo Papa Timatim, your baby, I may face you. Maybe Papa not to say. Na mami, omo kase mami ngege ntini di papa to ma omo nyino mi abai fo. Omo nyina omo benya nanka ye di matam sa. So omo nim say, no obetimi defending na amankofo bi agya ne ma bi omo ye. Na mami se kanya opa na defend mo social media no so a. Ka ti ankofo be me. Piao, moti. Mami se nya wo na wo gigina mu ba aboso. Ede wa wade ede wo ma eto rex. Aba aboso gigina mu e defend me anka di anka nkofo de be me. Etine wa hunu papa amayama o. Etine hunu papa amayama o. Etina me so me du ma ho yeye mu no. O se me nko church member, your sister, your wife fie enko pemoa. Na ka we ye beka. Papa me mayama wo. Enti da bia wo si afi bia bosumi bia wo send me 1 billion. What talk a jet? Na papa wo me untwa tikiti e ma mi o. Eye private jet na utoye. Urefi. Oti abonten. E ka se we twa plane ticket. Menji we chinye. Oso wa ma misika wo mensa menji we chinye. Oso wa ya me papa menyi we chinye. But me di kan ye wo papa we. Me di kan ye wo sa papa ya wa wo bobosi. Me di kan ye wo sa papa we nyina. And are you being ungrateful to me? Ye pe wo bia or ye pretender. No ye ungrateful. No ye onye no kwafo. Na only loyalty. Papa, aya me na wa ye me bone. Aya me na wa ye me bone. Se me pass ujiama. Weti me akota ya tupechi mega fe gani guchi mwechi. Tia bonti dimini na tina tem. Use me private conversations to the sense if you me kwatena mu. Mama obia recorde abegu abonti sa o me kire papa me de ayewo. Me baby wa abonti a o kire papa me de ayewo na. Papa mama ka se mi cho. Me di kan ye wo papa ma wani soy. Ghana for muntie church members no mumetie. Papa we be gina puppet no okasa. Muntie ni mienu. Me te se wo mo ye she me se papa. Enye plane ticket nko na utwa ma mi o. Uto ship so ma mi. Uto private jet de ma mi. Me da wase. Papa, efie ha metim. Enya ban na de ma mi o. Una woto ma mi. Maji atem me da wase. Now what's saying? Every 3 months be I will bring me 2,000, 3,000. Eja esa. Next month would be ba. Manin ko 4,000 because we ba me numa buy. Eja me se dia wo dia bre me bosumi mienu. Papa bia wo dia ya mi bia no. Maji atum me da wase. Ba eno enka betrayal we betray me. Eja, you being ungrateful to me. You being ungrateful to me. Sami ko pass mu dua brewo. Na wetimi abegin to kwa aboso. Na nka me ne ya atopamo. Na nka me ne megafe agemo. Na nka frisia wo ma ne go abonti di atem. Efle blackmailers. Onipa we employ no a wo he wo church page so. E use church page no dia strike yen.
Woman na omu din tro. Ya to pan a record me twice. And ya be go up on tema bloggers si bogu mini na tina ni masi. You don't care. Because ma kama no atu. Mene omu nko kamom. E ma sundue na open wu nyanti me boa. Anu ntine meten. E die na me dia ye o. Bra bonten. Na be ka che Ghana for say, "Mami ngega ye mi bibi potin say." Entina homache 5 o'clock. Me suma say, me Firɛs ye nyini ne mentumu abonten. Wan kaya kraketu a okuta me. Wan kai papa ya ene obobosui. Ose wo ye me papa o. Wan kai se mami ngege ne promo to covenant still. Enti sika no ogina na asole dem ka say, me mama mami ngege this. Me mama nanka bi promo to covenant sika eja ka wo mami bi ni. Ey, ene se ka bofu ka so ye trimodefo. Na mi promote to church ewo page wono. Gucci we kura eje 30-40 na me. Eye tu wacha de wan frɛ me eye no kure. Se me meye wadwuma. Ba me teme ba bi na ma o ex-wife mother invite me. That was the first time because me a blogger. Me a blogger. Na me defendi we SH0CKING. Me defendi papa bedu kobi mo. Opambo mo. Na ye ma homete se osofo. De bia woti abontin ye tweka. Enti me gibo me bo. Se me handle tweka no. Se be ya benya asundwa ye nyame adwuma twe akra e de aba. Na na bidim sa wa no afra wo. Nyame ama wadoma chade akroje konkono. Ana wankasa wafra wo ho. Ana na minim se wankasa wadwuma na wo ye. Na nka me beji bebo me bo nka ne me ne. Enka me beji bebo me bo se be ya. Wo benya asundie nka ne me ne. Enka me ji bebo me bo se be ya wo kasa tenten. Any recording bebrebe e fa wo begu abonten. Any trap wire settle with a maybe. Se omu nyaw no me ba wo life as a gardener angel. Eye dwuma me atuhu ache. No, you didn't employ me. I did that because of Uma woyere mother efre me. Na dia ejamima ye wo wabra bomuno. Those called selfishness bloggers 50-64 no, they can never do that. Ewo wabra bom na dia ko wom. Wote ho buruburu nia. Ti said ye we innocent. Maka kire eja. Minimu nyuma nyina. Panye to forma me hu se sa panye we eja wo na ade ato a. En ka wo musuo ntry se ube hihye mafia job. Because me say udi abobi antimi nya adwuma wo me so. Ade se adwuma hihye. Se wo hihye adwuma wo UK ha ma me. Me dia homa ne be kekere wo nsa, kekere wo nan, e de presta tale wan. I mean it. Se wonim na ni nipa mienu, enipa miensa, kotna dem e proto evil against me. Me dia fidie ni be you star be. It's a warning from me to you. Muntie adwuma wasin gagaya amano. Enti a wato ship amano. Enti a wato private jet amano. Enti a engege ho chire no. Okoma ne sister man aduane di ye. Ema ne sister fran ntoma. Busa ho say. Blaze kinam we. Ne ho chire no. Fadesia kaso ope baby atene. Chire me na sole pa ben na ne ho chire no a. Ode na koda busu anvunche. Me no be ye se eba ene papa. Papa, you know mommy ngege wewe. Same way mommy ngege know you wewe. So the last thing you are not supposed to do, ne say, ube break it your privacy. Now when you break it privacy, na makwani mo ada hono. Adi bi etie mu bia mi yegu abonten. Kopim say, anxiety na abeto me man so egu Ghana na be free ho. Me yo hieni ba. Me papa e yo hieni. Me mami yo hieni mo buro wani. But me ban. Man ka se o hieni ba mami ngege e me defend ye persikafo.
obosumsumni engege baifuo engege wadi busumsumachi na wo medi wachi from since etimi ya baifuo wadimi antutu amame. That should tell people omugu na say you have nothing to give them. You are doing your business. Me de me ho abebo so many years. Me ya pretend that when you pochi ehunu re. Eti na comfortable abonten say settings nko settings ne doors. Olumai settings no e doors. Merade kwai. Na aduma chede kroje na ode adomo na wohunu kan. Etimi manifesting adwuma save nipa. O ya the settings bebrebe akata adwuma ne so. Hi, untie. Ono no papa no. Ana me papa no di na tema ye ntwo mu hu. Timi de ko baba be di matem na ka se miss me ba be soso a. Ana me so be kama njo be di me papa tem. Na me fa hu. O do papa di matem miss me di matem bi. Yo be bia me face you. Tio. We mesi menya osofo papa. Na wo konfuo ben. Kwaku bonsam ebe ka kire me kontokwa me ni agrada e kontokwa. Kwaku bonsam ne fa afon frɛ me se minta agrada ntokwa so. Me ni agrada e kontokwa. Konfuo ye bi ene fa afon frɛ me se agudie me doba ma de papa bi konfuo ye bi se ngege giant tokwa ewo media wey my fan is spiritual father eti ayo nwanwa ne mati abontin di twa setem o spiritual father ni a o betena Germany asesa bottle so di adidi atena Germany e de nkofo hwo atoto nsem e de apaso asisim o spiritual father ni a na wantu wo hofo a wey na ne ase osom bo che konfo ye bi yo osom bo che kwaku bonsam a me kontokwa kwaku bonsam tipi fa fon frem se ngegejai me kontokwa konfo ye bi fa fon frem ka chem se agudie jai me hu se o kase biemu a me no be kopa wey mi ko pepisi abreno eti afedia ye mo nwanwa ne matia bonten the church members, a so-called we love papa, a guabontin, a di atem anopani area. A man in Yamuanga. And man in Yamuanga. Ah? Opaso I know what to say holy. And so supaya papa you to me, beyond and they me team. There's no difference between you, papa, as a suffer. And me, you can never compare yourself to Comfort Yepi or Kwakubonsam in Ghana. Huh? When it comes, because Bible say, "Ya nini pengi na ntemu mlasundie." Also for Bible be ne kuta wa wode de bia ntokwanko a open ntokwanko na wuku. Jai kra wunyai. Me makachi de, ye ka se jai na wanya ya. Udru makachi a. Ube jai. Maybe papa no timase. Na mami yi omo ka se mami ngege ntini ni papa tem ha omo nyina omo ya baifuo omo nyina omo benya na nka ye di matem sa so omo nim se no obetimi defend me ama nkofo bi agai na mabi omo ye na mami se nkanya opa na defend mo social media no so a ade nkofo be me ko kana force of ni bremi ndc fo be bremi ndc fo mo metie Ghana fo asofo nyina mo mla metie Ekontopofo hene atofo hene akwasi Judas akwasi coach Pele momla metie wasi NDC fo nyina ni bre no wasi Ghana asofo nyina ni bre no enso Ghana asofo nyina akwasi Judas ono kwa na ni sika o obofo wo sika chen beduko bi mu wo sika chen o Ghana asofo nyina omu nyina wo sika chen o eyewo because beduko bi tokas de chesa o promise ka kura went me o ma promise ka ebe say uni kape ana mi hu mo bo say ja uni bi enti eja ngege on person papa ni mbegu ase minya bibia na ma shada de hypomesi aya se mesi wo ho we papa yo se won pe o hypo ama hypomesi
ama nyama look like say ase o dia dodo die bia mama mi ngege ase oye mama ngege papa bia me ni shem now ene o yusu bot kit ame na papa se me na msi yawi o bebi no obetimi ayosa o bebi a odi wachi o ma no mo di sika edi wachi ni nkontompo di wachi no kan wo me pacho munti o papa ni betra wadi krontia oto aluple ni cheme o betra wadi krontia wato jin wa gonde ama me yesi dan aka ho e wo kumase de aka ho ama me papa yi betra mu de ntia bosome ni na watchi bia no otam $3,000 eja na so fufuo ho pay eja ekomede ne nsole ma ho etam sika ne breme sa baba ke cement ni iron rods e wo abrochirefo papa na ekire mo adwuma ngege ayama no Miss Baby Sosua and I'm some come and job with me papa tem no me fa hu o do papa di matem miss me di matem bi your baby am face you me papa no timase na mami yi o mo ka say mami ngege ntini ni papa tem wa o mu nyino mi abaifo o mu nyina o mu benya nanka yi di matem sa so mu nim say no o betimi defend me ama nkofo bi agai ne ma bi o mo ye na mami se kanya opa na defend mo social media no so a katia nkofo be me ko kana force of when bremi ndisi fo be bremi bremi anya ni bre so mu ta me mpema sem ba be ni suru o se un tingo ko pintimi ni matem social media no so yi tie me pacho muntie ha o se mami ngege wunti mami ngege patakonje kombobo a woji akokora entokwa ebone bo se o se engege unim se unti social media enkofo eja matem didie eya no kore because biscuit to ba na ya chene ngawo blessing man di kura na beba achire na adwena na ya chene ngawo why would you name them alopecia yi kura tena America chire na adwene alopecia tulip oba ya chene ngawo name them ohu ahi ba na ya chene ngam mama party ko no ba na egu ni so chire yen dia na oba na yen tonche no edika we me ye adwuma we ema o nanka na watu bi abra me £3,000 kura senke nso na watu bi anka obra me £3,000 so insha ba no kwasam enso ene se every se papa ifri UK ha e ko Ghana every se papa ifri UK ha e ko Ghana e mama mi ngege me ko Ghana e ba back UK me beton sensem me a mi dwane koto a papa yi any my church member, my sister, my wife. I know omu tumi ni eme nyina gu abontin. Omu tumi ni eme nyina gu abontin. Me say wa break me trust, wa betray me. Mama part time will betray yen. Ewi achire no o ka kire mama part. Na one mama part din komo kra yenim se akoma mama part sika. Papa we on. So when you be a ube dinner temper, amana koni zigizagam ni widium, ube proni widium wa omuo. Wa uma papa we respect omu. Eno rentropa odi. Ewo popete so. Na kwafufu ofie sei, ena ohwe nyankopon anim, ena wudi ntoro sei ya. Na nkeja tomu. Nyankopon de ofa ne bo onto ne ntem. Na nkeja kwesi enkenturo nko abeku atoro enko abeku onse na tina show ne so enra uma ba ko a oye wabusuani from o mother side obeka say awale asem no a maami ngege ede betu dwa no entro bi anim no kore na ono kra no ti awale na sibi why na ti enra nipa na no okasa no nipa na no okasa e wona tina show ne so no na busuani maame ene papa nwia ba ene enkontompo fo hene sofre no
no otimu bio. Otiawale na sibi. Papa yi John to se onwale onimo bia UK akroba ayenche. Ene me be kire mo se eyeme ena me ji papa yi passport copy. Ede ma Ghana embassy ye photocopy. Ema yema oba besia visa ene mi be prove ni nyina kire mo. Bolove ni so. Obi di me papa tem no me fa hu. O do papa di matem so me ti matem bi. Yo baby me face you. Me papa no timase. Na mami yi o ka se mami ngege ntini ni papa tem wa o mu nyina o mi abaifo. O mu nyina o mu benya. Okay. Obi God dey say I ono kra o marriage picture him yes. Mami na no obeka sa no. Oye osofi e mami nua o. Aware ne koso no. Awale no ekoso no. Na oti awale na se. Ono so kra so o awale ne pictures ni bi. Etinye entro na mami ngege twa. E di matam sa. So mo nim say no obetime defend me ama nkofo bi agya ne ma bi o mo ye. Na mami se kanya opa na defend mo social media no so a. Ati nkofo be me. Enti mami wo awale yi pictures yi bia. Definitely. Umi ewe bi abeda be sole na Rasbi postu awale ne pictures na maye. So what you say? Ai Rasbi yenim se bia Rasbi be postu awale ne pictures na maye. Come on. So aha. O kana force of any this for be any preme. Anya ni bread so mo time pemasem. Ba be ni suru. Ko se un tingo ko pinti ni matem social media no so yi. Ma me say senkanya wa ana nyame adom wasa do ni apostle asa be kan ho ense sa ma me no ko so me on social media no so media we am be kan he me ma na ba chimo so ba ma me ngege edu be gina be bi o so do gina piao mate aso de mo waduma na me yama papa no di wato ship ma me a ene wo so wato ship ma me ntime yi ni bonyae na ngege de onye ne papa Abusiafua won waduma afi na me yama papa no wo si ubeka ne ntokwa o ma sofo krobia ma obeka ne ma ene ne yire no ene ne mpanafo ahye ne hwo ase edu ba che kora o ma ne mpie na wo be ma ne ba ma mi ngege obe ko chi ne ba ma mi ngege Amma baby I was say wa be dina tam no mfa nche maami ngege de ube gina baby obegina edi we nyina ube yi ye mae se won suma ye on flay enye on ye na ye adwuma on employ a wogu ye ni masenki aka ya no atum we yi di ye ko ye di ani wo ko ya be yo papa bonya ye ni akwasi bonya ye ni Bonyaye ni ube frame mami ngege bonyaye ni. Uba be frame mami ngege bonyaye ni. Chabonti chire ni ma wato eni ni ma wato ahye me se sofu Daniel ba UK ha. Me ye presence mana ne ntade. Me ye bi ma ode kokoma sofu na na akwasi. Sofu club ya. Eni sofu kwame amo. O mu nyina sende me letter de be che me. Oba UK ha me tabu edu ko si pufe. Ani wo ma no mudi wachi nyina getting to 300 pounds. Na ti ka wa feed me pen. Na ti ka ma ho ye hia mu hunu. Usu feed me a wei wa ya me papa. Ma anya obi. Metimi a show Sunday collection a meto e wa sorry ho. Metimi akoyi me tap receipt. Me next video me yi tap receipt ya. Oh yes, Sunday church service. Me sende sika. Meti me di amount. Eti ye fan se kamera sorry ban bi. Cause obi a we ya sorry am to collection or tap send it. Na me promote to church service. Obi a utimi kan wo man nyina agu yam. Ebe semechi, ebe ko chi me. Ama me di nkofo etan wo ejina baabi a o mu jina. Mimi ye bonyaye minu mi anu ana ye bonyaye ni Ghana fo nyaje mi hwie ni emagu ha na ngege makọ na Ghana fo ajeje mi hwie ni emagu ha
ama Ghana fo ajeje efie na me kwatena mu no medikan ya beka me nka biem efie na me kwatena mu no me obi a me ye plema ni amani ate do na me ni bidie ma ho kire blemu na me won kofo na mo support me pa o efie ho ana mete no se ka won ko anke kombeku me wo ho ana kan kama send me 1000 ewo Canadian dollar me wo ho a mama Emi wo ho ana kan kama wa send me nana sewa brakatu Osimu fa sika we nkoma ngege nana nkroma abofre mu hima mitumi fre efle sofu wise man timi joso no amodi sika tuma council mu me de kwale shopping be gufie ho ema my sister my wife ne man gufie ho ni di me ye shopping be gufie ho aduane shopping me nyina ye di because me do fie ho no na sister ne ho kire no abusuanso no anya kwakuti ede aba no aye ngege kyese ne nsem anase audios obeboy no na kire se osofo pani ana na ehye nachi yes wakirem se senkanya eye broskoto maami ngege ntia ka emsen kabari stem de ka sidi amanfo bisime dina tem kemso nkomakunu kura wo social media na so asem osofo pani ekae nti maami ngege omunkoso an yero mo no munti atem omon fight ma no oni ni nwa bema kodosi bosen yakopon kra na aye na ntoma kyese maami ngege akakofa aye ni nwa bema kodosi bo aye na tina ababeka no ho a ombe defend no na ese uwiewe na usabeka awo wasori dem se wonsumu obia so obia kokontokwa ma God forbid that na kyese entro edingwase we die achew papa sofo pani ebe ye twetwa wonsam so na mama mi ngege mo so mfom nsensem ntina baabi na nye sa pa dia audios ne dia omusi we die ketua o we do mo de be prapra kwam keke na deep down audios no afei eno ma be release abusua enu ntina me se me subscriber to me no ni mi abona e wonchen like video no so na bibia enye kama se de be ya se omo de ba mesubetumi de bi ababesom na bibia aye kama pa aha ana abusua me de obese yakopon show na afeso onye okese se ojibe na kam ho makraw